dak nikang sam ben si claim ji pulo seta ili tum hala JCP CJP pen la pen sonam wangchu Obhijit Dipke atum benanta ili tum relation do puchini la pen pita na karbar claim ji pulo tum phiresi police Cisik ulo, alang litung pulau ni kang sama si doi pun itu mana nang koi kri si polis non hesi ke siru itulang, ceplang mepor kom pun si non hesi ke Jepun lang di litung kadu kita cek long lo, ahok lo, litung kenangji pulau tang tela ke turpak nang vek ko, turpak nang po si tela ke peaceful la pen constitutional thing ben si claim nang ji la to ke itum inning a loop pen si inning a loop durep nang po la pen account la son si claim nang po aprang hut ke ilitum hala thoi ke do plain tribes atum kopiluma ke po ilitum ma thadun o e hala tumalong ta plain tribes atum phanta all Assam Land Revenue Regulations 1886 along, Chapter 10 along, Haladakit Tokdu, Longli Tribal Area lote, Bang Akhe atum, Bang ka Tribal ka leader atum, Longli Nam, Longli Hera, Chirai Longli, Tribal Area lapen, Tribal Area, Tribal Belt and Block, Usyada ke Tudo, 46 type tribal bell and block do asamangbong 46 tribal bell and block hala swateng benke tribal kalietum asapta longli cheraidam longli sita non ke jeplang bangke Assam government atum arlo pen bangapan pijoy titi amar haladak non tribal atum pedo hukko tribal atum bangke June po longli chejor po lason si claim amat alang nitum tribal bell and block ke aveddet ason nonon ke khang unede lo minister election hodnote tribal bell and block ke pejok ji pupo ke da pejok ji tribal bell and block ke pejok ji aphan ilitum allo ta dolo lapen UN grip potadolo United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People potadolo 2007 aningan abininga 2006 aningan siya peklan apen UNO ka India pen da sohi HP don get 2007 aningan pen lo aningan lo laban si hala swateng pen ilitum tribes alidar atum chisong le nona bangke India government ta laben Assam government ta pachesong thulong le de a meaning ke dama bangke ortho ke dama bangke la pula alam the ke dama bangke a rights abang epilo sitahala a rights mane ke chesong dia jakko abang epilo pachesong abang pachesong long le de ngapu yoge bige a rights tipike Assam Land Revenue Regulation Chapter 10 penlo Chapter 10 penlo ke paragraph kali section the 160 penlo kom ke ceng haladak dolo nang tum che song me la pula UN grips and United Nations Declaration of the Rights of Indigenous People haladak ke total ke 44 section ke ne kitab ke anwede do pick halaso tengke Indigenous tribes atum arrong arlo army pilut longle wrong asara permission of it army lut longle wahada ke top do orang son taksi ason do setahalai hui ke chesong da ni ke dama bangke Obhijit Dipke atum claim lo
so namang chuk ya sebet claim lo la pen non pronab dole tum claim lo adikto rabha tum claim lo la tum phan ke la ka che song apot rights amethang ar rights ka che song apot sikin nep tu ang non anta bail ka pipedet lo arjulong lo high court when the bail ka pipedet la pen non supreme court dam de tik kusipur po an la besum tu itum pan abinong ka che plange Assam government ke abinong e tribal do man lang select pick la pen na job lo la si non itum ka je song to man da kin ne pakam se claim no buyib dikke dong thur pa khala sunawang chu tum thur pak pe son de hadi ili tum manda khodak bethita nang theng thu i lang mene la pen abinong ke la hello hala non plain clothes police pulo ke puke la si hala inut journalist bang arjulo bat pulo jong si police tangte hala ang mumedi ang mumke so ito style pick hagja kung si police le la son ne klempo di police pang son no pa ke among pa so style hedi la puho ke miss balik lagi police kali lagi ako ino do nge ano rik ke thon ke ale police ke samne kem long le ji ante le hui police kali abinonge la BJP RSS atup lagi police kali lagi la si la RSS atum hansi police pu polisi ka muni tum hang ka pe theng pe chok ka me claim la son dak hak ajim la pipe ki mati di PVC pipe ke nili to mananang thengilo lo so a chin da so chin thot lo la theroni long ni to manang theng a cheta ni to a chin a cheta PN tulang matakrang amat konan na ne var et rokom do yimi ni konan ni ge yo la si non de lang aku ke kem hilang do hilang non ni tum August 20 ni pelone seta pening bang matharan ko adema lang ka ve pen jo kheti claim apport te ton de lo ke di aprana teng li de lo la si der chot pone pelone jini de lo seta chethana ling sta August 20 phi penge li tum cheng po cheng lo te tum ning do nangi la RSS atum si police ason wang ni ma wang ve ma la bang li tum lang pe mi nang Yong si RSS atum police ason si wang lo pulo tamte lagi muni jong lo mati di muni jong si nang theng pulo te ili tum da theng dun thum me pak ka lo lagi ili tum da ke theng ye phan rendi ma sil lo la bang ke ate ma self defense salam do ko mati di itum da self defense ke me lagi la pot lagi ili tum da ke theng dun ji phan ke muni jong lo pot police kali de police pulo te lagi law and order kam pot itu te hala tum phan ke te theng dun no hala bange sita muni jong sinang theng pulo te ili tum aku police phan hang na ko police hala tum man theng ke pulo te ili tum lo ke theng nang pulo bange lagi self defense pen pose tum claim nang ko la si non ka chini nang lai hoi hello la si ke claim nangi ke doolo non ili tum chini wang we non anta bang hala bongo sena tum ke pulo Karbiang Long la pen a part of Nogam district ke bongo bhumi pinchong det ji pusi 2007 aning kan pachit thang lo newspaper long tiktok lo ar lo ben si ke claim la tum ke amat ko piloma Karbiang Long alam pachit thang ke pinpen Karbiang Long bongo bhumi pachaplang det la ke claim ye phan aprang ye pilo la tum ke bi BJP me pick pu Karbi atom man than lo BJP hello Karbi atom man ka pe yok the ka ba a party lo uthan lo amat election ka pe thur do na bang ke
thang ninjoy no amonit dom hande pe chondut ni lile puali ninjoy no amonit pude lage BJP to mase ti pulo lage ko poson si BJP de ji pulo BJP government mase latung ken ninjoy no puchini jaksi latung bhan minister of state and the people kalimagalan inno dhan the people lo minister of state apo santa ha ki pige deputy speaker ha lage thang daga liye lage a file da we lage a table ta dolo ne ave ne pure ke lage hada achima akama masi ave de ke deputy speaker ke hala masi pil non minister job ta ave karbi ke do an bang trok karbi la pen di masa bang trok ke do an ninjoy no unfit to hold the post of minister lagi nitumle puelilo Himanto Sharma sige pulo Narendra Modi sige pulo Amit Shah sige pulo lagi unfit for holding the post of a minister. It is not I who spoke, who speak. Moi koa kotha nohoy. Chief Minister e koise, Governor e koise, Amit Shah e koise, Narendra Modi e koise. Hei karone teolokok minister post to ekjonoko nidile deputy speaker to iku kam nai hetu tar table ase ne nai file etao nai ta apuni goi pelai sale dekhibo tar file nai ta moi deputy speaker buli kole manu bilak teo ahe ne nai khot bohe kunu gom na pae aru care nokore etia amar 6 jon MLA intentionally Bongo Sena hokole teolokok select kori lai select kori pelai etia koi dise teolokok election jikai pelai EVM tampering kori sob beya kam kori election jikai pelai jikar pasot teolokok kole teoloke MLA minister hoboloi যোগ্যতা একেবাৰে নাই এই কাৰণে তেওঁলোকৰ ঠাইত বংগো সেনা মানুহজনকে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা চাও লৈ আনিলে তেওঁ এই কৰিমগঞ্জৰ পৰা তাত সেই যাৰ পৰা জোৰ পৰা তেওঁ উঠিছে তাত বৃহত্তৰ বাংলা বুলি পেলাই খুব ষ্ট্ৰং হয় তাত তেওঁক লৈ আনিলে তেওঁক লৈ আনি পেলাই তেওঁকে আমাৰ হিল এৰিয়া মিনিষ্টাৰ কৰি দিলে হিল এৰিয়া মিনিষ্টাৰ যদি বংগ সেনা হয় তেতিয়াহ'লে হিল এৰিয়া গোটেই হিল এৰিয়াটো বংগভূমি হয় আৰু ৰজা যদি কিবা হয় তেতিয়াহ'লে সেই তাৰ দেশটো সেই ৰজাৰ বস্তুহে হ'ব ৰজা যদি নিগ্ৰ মানুহ হয় তেতিয়াহ'লে এইটো নিগ্ৰ দেশে হ'ব এইটো ৰজা যদি আমি খাচী হ'লেহেঁতেন আগৰ দিনত আমাৰ ৰজা এসময়ত খাচী আছিল তেতিয়াতো খাচী ৰাজ্য বুলি কৈছিল এসময়ত আহোমসকলে আমাৰ ৰজা আছিল সেইকাৰণে আসাম বুলি কোৱা হৈছে আসাম বুলি শব্দটো আহোমসকলৰ ভাষা এতিয়া ৰজা যদি বংগ সেনা হয় তেতিয়াহ'লে কাৰ্বি আংলং ডিমা চাও আৰু বংগভূমি হোৱা নাই নে আমাৰ কাৰ্বি মানুহেতো গম পোৱা নাই গম এনেকে নাপায় সেইকাৰণে আমাক আনফৰ্চুনেটলি দুখৰ কথা আমাক আৰ্হিপাত বুলি স্কুলৰ টেক্সট বুকতে কৈছে মিকিৰ অকৰা বুলি কৈছে মিকিৰ অকৰা বুলি ক'লে এতিয়া যিবিলাকে আপত্তি কৰা নাই যিবিলাকে এই বংগ সেনাটো মিনিষ্টাৰ আমাৰ ৰজা বনাবলৈ আৰু কাৰ্বি আংলং বংগভূমি কৰিবলৈ যিসকলে বাধা কৰা নাই তেওঁলোকেহে আচলতে মিকিৰ অকৰা সেই অকৰামিটো আছে বুলি জানি পেলাই আমাৰ দেশটো বংগভূমি কৰাই থৈ দিছে মানুহবিলাকে গম পোৱা নাই এতিয়াও মদ খাই একদম চিঞৰে কেতিয়াবা ৰাতি সেইফালে তেওঁলোকৰ দেশটো বংগভূমি হৈ গ'ল
এইটো ইংৰাজী ভাষা কৈছে এইটো সাৰেপ্টিচিয়াছলি তাৰমানে দেখি নাপায় আৰু লুকাই লুকাই এইটো বংগভূমি কৰি থৈ দিলে মই এইটোকে বেছি জোৰ দিছোঁ কাৰণ আমাৰ দেশ যদি বংগভূমি হয় তেতিয়াহ'লে আমি অট'নমাছ ষ্টেট কথা নুঠে আৰু বংগভূমিটো অট'নমাছ ষ্টেট কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰিব আৰু বংগভূমিটো কাৰ্বি আংলং কেতিয়াও নহ'ব বংগভূমিটো ডিমা হাছাও কেতিয়াও নহ'ব সেইকাৰণে মই এইটোকে বেছি জোৰ দিছোঁ কাৰ্বিসকলে যদি কাৰ্বি আংলং ৰাখিব খোজে কাৰ্বিসকলে ডিমাছাসকলে যদি ডিমা হাছাও ৰাখিব খোজে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে উঠিব লাগিব আৰু এই বংগ সেনা ইয়াৰ পৰা বংগ সেনাটো উঠাই পেলাব লাগিব খেদিব লাগিব খেদা মানে একেবাৰে লাঠি চাঠি লৈ পেলাই খেদা কাম নহয় ডেম'ক্ৰেটিকেলিহে পিচফুলি ল' মতেহে কৰিব লাগিব 6 শিডিউল মতেহে কৰিব লাগিব এইটোকে কৈ মোৰ কথাখিনি আজি ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ